Alhamdulillah, Raja Aceh telah kembali ke istana setelah diisukan hilang di bawah banjir. Akhirnya beliau mengeluarkan statement tentang bencana di Aceh. Dan beliau bisa menikmati makanan enak di istananya bersama tamu-tamu. Inilah Raja Aceh yang bergelar Paduka Yang Mulia Wali Nangro Malik Haidar. Syara-syara yang bertuah, yang berbahagia. Saksikanlah tontonan raja kita menikmati makanan mewah di istananya, sementara rakyatnya menderita di tengah tenda pengungsian. Dan kita berharap beliau dipanjangkan umur karena beliau merupakan wali Nangro seumur hidup. Belum ada pengganti sehebat beliau. Jikapun ada nanti mualim belum layak jadi wali Nangro karena melihat penderitaan langsung turun ke lapangan, ya kan? Inilah Malik Mahmud yang luar biasa, masih tetap tegar meskipun rakyatnya lagi ditimpa musibah. Untung saja beliau tidak dibawa banjir. Seandainya beliau dibawa banjir, nggak ada pengganti yang setegar beliau. Melihat rakyatnya di tenda pengungsian makan seadanya, beliau makan enak di istana. Ada nggak yang lain selain Malik Mahmud? Teman-teman, saksikan raja kami menikmati hidangan di istana. Ini kalian boleh menyaksikan nih, raja kami yang sekarang bergelar Wali Nangro. Ya, Wali Nangro itu pengganti raja. Itulah yang harus kalian tahu, teman-teman.